Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo papagayam, kablaawan na kay amin, anaya tamang tartarabay iti drama mi nga unay daytan kaka, kastama ti anaraar tinamnama. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan arapaulawan. Kumplot nga agama. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Di mo ibagbaga kanina ng mga agkuyog ta. Apay kit din nga ibagak tatang. Nay, adtoy gayam ti limagasot yu tatang. Apay na ita. Aday pagatang mau. Ni tatang mo't agdamag paylaeng. Kat no kay kayat yung ikan kayo ti kwarta. Kwartak na rin dito yan. Ti siyempre amo yung matun tatang, patpatgan kayo nga ama. Patpatkin kamot nga anak na naparabor ka kanya. Ti siyempre mo't atatang. Kasta talaga ti agama ngagpinpin na tag. Unay daytan kaka. Napanan nyo manun nga agama. Ni, jak amo akin ni tatang no sa dino mo tinaturturong na. Apay nga raw, anaggidan kayo, anagawid. Nagrana kami laeng nga taa. Ay, Daryaw, nagapan yung agama. Jak amaw no sa di na tinagapon ta anak mau. Damagam kan kwa na Agpada kayo nga agama surrasor. Kaslawan asawa yo, salbag kayaw. Unay daytan kaka. Nato barok, bagbaga mamut ti asawam. Tagtaltal na basit diti unog ti balay, saan ngagkararwar. Mas daawak mo't kinkwana na nang. Bagbagam tumulong ka dagiti trabaho dito, saan kat amapan makigargarang ganjang dita. Bayan niyo, ta kasaritak to anasayat na nang. Nay, isumot ti sumungad. Apay kita handa kiti nasakit na nang. Ay, jakamukin ka. Abong bakit? Maumamat ni nanang iti kanayon na panangibagana at tumulong ka dito. Saan ka kanayon na rumor tapno adama aramidam diti balay? Ay na, nagadukot nga mo ni nanangen aya. Saan mo natutupan ni nanang? Kaya't nalang agbalin tayo a responsible nga asawa kan anak. Sagpaminsan laang mo tarumwarak. Bakit? Amok adita karubat ti kanayon na papanam. Apay no, ininutan nga isardan mo ti mapan makitungtong kada makibingbinggo, ta sugal day ta. Dakas ti sugal ta, mairuruman ka. Nungay mga bakak, anyangay ti makunam. No nangabak ka, huston day jay. Saan ka ta sige. Ta ado ti pan nakaabak ng panangabak no may papanit ti sugal. Adula amin, enjoy tupay. Unay daytan kaka. Madiday ito yung aldaw tatang. Wala ron anak. Sa ilong tanak manan ni nanang mau. Saan aday tati kayat ko asawon tatang? Anya nga ron ngay. Naabakak manen. Pabuludan ka kumaa. Ngam agpada tamay ta naabak. Saan abali tatang? Agdiskitarak. Pagdis kitaram ngay. Ni katukayok ajina. Bumuludak pailaan kan kuanay ti puunan ta makay ayam. Kat no dakkel tintiris na dya babae iti ipautang na. Bayam ditan tatang. Tinapatag kat makasubot ta. Larga nga roda anak. O nadatan kaka. Makitam ti aramid dagijay nga agama. Mangirurumundan. Apay ayan na nang. Adadamanon na ijay sugalan. Nakita ni mameng. Imbaga na kanyak. Hanggang subukak tuman no agulbud ni Gina. Anya ti aramidan niyo? Agindadamagak tapaliiwak no agulbud manen. Saan nyo napagdamagan? Tapno saan nga agsakit tinakam nyo kinkwana nanang? Anya? Siyempre, no agulbud tumanen, agsakit lang tinakam nyo.
Saan tapno amok no talkag tupay, wano saanan. Unay daytan kaka. Nagapamanan si ka. Adanapan ko dinamag, di jayan tigayam ko nanang. Anyat dinamag mo mat. Ay nananang, tila pakibibiyangan nyo. Amangan mat no sugal tinapana. Saan mat? Nagpaisaw. Wan nanang. All bod. Ala, uray damagin nyo Oray damaga kinitatang mo. Wan nanang. Makitam ti epekto ti sugal keng ka. Pagbalinan na kan anapuklan ng ulbod. Day tamanan ti bagbagayo nanang. Talaga mat, nagpadaan nyo kinitatang mo ti kinaulbod ken kinasugador. Day kalagbain ni ti asawam. Intun kwan na umakin ka, gunggunam. Anya, unay daytan kaka. Kung nagtumot nga agsakit la kinakamyaw no agdamag kayo pailang ka ni Gina nanang. Oray ata na panuknukak ti kinatangken ti ulbod na. Ha? Ultimo na mat. Anya? Jakton talken ti salbag na dya babae. Unay daytan kaka. Awanen ti denggen na nasaya at apamagbaga. Tanay gumundan nga agamay ti sugal ken kinaulbod. Kung ngarod nanang. Kasanula ngay no mapanang agtrabaho iti adayo a lugar. Kas kumay di Manila. Ay ka mapangkalata at urnungom ti kwartam. Di mo ipapawit ken kwa na. Ta sigurado amay kisap iti sugal. Kung ananang. Ngam ipawit ko latta ti sweldo tapno agda maurnong. Ay saanen, may kisap ko naktumat. Da kayon ti pangipaw itak ta ibang kuyaw nanang. Unay daytan kaka. Last chance mo bakit? Anyat sasawang mo't. Maudi apan nakisaritak ken ka sakbay ako manawak. Hoy, di mo ibagbaga ti maude. Tamang ano maudi mo ten nga anges mo. Apay, kayat nakon amatay, Nagkunamat. basta mati bagbagang. Apay ngamin ako nam amaudin apan nakisaritam. Bagbagaan ka ti kayat ko asawan. Kat jakton ulitan tay sumot lang nga iso ti bagbagak ken ka. Unay daytan kaka. Ibaga mo, nanya dayta. Agsingsingput ka bayat ti kaawan ka. Ni, bilin mo ti matayon dagita. Ay unay daytan kaka. Ti kayat ko asawan. Di kanton agsugsugal tadakas dayta. Ado ti maliwayam a trabaho. Ado ti maliwayam a kinaimbag. Agbalin ka pa nga ulbod kan irresponsable. Inton kon, dakdakas pa yan ti aramidam. Unay daytan kaka. Ikatemon ang mamimpinsan ti sugal. Kung saan kan arumrumwar dito'y pagtaangan. Rumwar ka, no mapan ka ag-market, kung agpasyar sa paminsan, kasta lang dayta. Unay daytan ka. Gulo ka mo't alaklakayan. Adaman basol kaon. Apay no si kangaminan ti agsardeng arumrumwar. Apay pagbalinan nak nga roda na balaod. Sardengan yon nga agamat ti sugal, day talaeng. Kan sardengan yon ti kinaulbud yu adwa. Mabalain. Tila sasawang Mike. Panunutem. Nuadda na saya at ngibunga na. Uno baliktadak. Dagiti saan anaimbag ngibunga na. Sagpaminsan lang Mike. Jay sagpaminsan ngamen kat agbalin asag paminsyam. Ay unay daytan kaka. Tatang, naibusan ti kwartak. Oray siyak nga rod anak. Sandak ngutten atal ka na pautangan. Ta isugal ko laeng kano. Kasta magtibag bagada kanyak. Pangalaan ta ngayon ti kwarta tatang. Saan mo't nga agi patulod ni nato kanyak. Tawan kano ti taleknan. Unay daytan kaka. Angam saan ta amaawanan ni tinamnama anak. Anya ti kayat yu asawon tatang. Agila ko ta iti gamit. Ha? Wan nga agpaisaw. Anya nga iti ilako ta tatang. Jay speaker. Tasan tayo mat nga us-usaran. Ay unay daytan kaka. Riyaw, ayan jay speaker dita. Diyak mo Gina, ayan jay speaker. Kano na bayag matan nga awan dita makitkita? Di mo ko na nabayagan nga awan, takapumpunas kulaang itay rimwarak. Nangipanam. Apay siya. Nangipanan yung agama.
Ano, di mo nakita, Miss Mau? Di ka agpabasal. Awan ba inyo adwa? Unay daytan kaka. Umapanak kadagitag susugal tatang. Awan ngumot ngamilan kwartata, anak kaw. Oray kumanod da may lakot ah. Awan mat nga raw. Makikita mat ni nanang mo nga inaldaw dagiti gamit. Una tapumpunasan na amin ngenal daw. Amo kaon, Anya day tatang. agi saldata. Oray ta mabayag ni nanang mo itinapanan na. Napan nakitrabaho. Anya ngit isaldata tatang. Isaldatan day tarif. O sige tatang. Pag tinulungan tang ibiro, unay daytan kaka. Sino nga tamod da ito'y isturbo nga mauawag kanyak. Kat madamati labak dito'y pakilablabaak. Ay, inasong batak man laangan. Hello? Ano bakit? Awanan. Tawanan, te. Tinakaw dan tirep. Anya? Ajak pa dyan. Siguro da kayo adwakin ni Gina tinang takaw. Agsaga na kayo ki di no makasangputak, salbag kayaw. Unay daytan kaka. Abmuyaw da kayo adwa. Nauma akon. Kastamot kini nato, nauman. Isina na kan, Gina. Anya? Tila sasawin nyo mat. Basaam daytoy na. Daytoy surat na na. Basaam. Basaam. Hala. Ni, apay ngay akastoy. Ada ka nun sa bali nga asawa ti asawak. Ay kabasol mo mula ang adang nga. Kat si kamot alaklakayan, ipabalod kan, ta si kati mastermind itinatakaw a ref. Kat no nasangputan may nga awanan. Pinapispisan na kumatan. Ulbod kayo adwa. Imbaga ni Susan, ngin saldayo kan kwa na, agulbod kayo pailaan. Idarum ka, salbag ka. Saan kon nga iraman, ti sumang katulisan nga anak. Binmababa yan atulisan. Uray, ta isinadan. Magdusa kayong dalawa. Nanang, pakawanan nakmut Bakit? Pakawanan na. Ay awan ti dengge kada kayo adwa. Nabanog akon kada kayaw. Panawanan, tapno gikaro kayaw. Nanang, anak dakmut. Tulungan dak kumaa. Magpakaasi ti asawak. No ammom ti sinerkam. Ammom mo ti rumwaram. Nabanog akon kada kayaw. Bakit? Nakamiris akaon. Agbalbaliw akaon. Patsin na kuma. Agkarkari ak itibatong ko alangit. Ay awan, diyak amo kada kayaw. Nabanog akaw. Bakit? Napaanak na kipurdiya. Kat adda si daan nga insangput kaw. Kan alaam na tinasubrak akwarta. Kukwamaon. Diyak kayat. Adan tuman ni singir maun. Saan bakit? Tanagbalbaliw akaw na talaga. Ure siya nanang. Simrukak mo't a sales lady. Nagbalbaliw akon. Di kad nasayaat no nagbalbaliw kayon adwa. Ipakitak iti amin a tao ang nagbalbaliw akon nanang. Kat ikarkararag ko asumangputan ni nato. Ta ipakitak kun kwa na ti kinaimbag kong asawa. Urisak bakit? Awan gayam na saya at ngait den ti sugador. Tatila may salsal dan no kwa. Kan awan na saya at amay ti ulbod. Talaga mat. Unay daytan kaka. Nanang, makatawanan tinapalabas. Kat nakita yung mo ti panagbalbaliw ko. Urisak bakit? Inaramid ko mo ti amayin tapno maipakita klaang ti panagbalbaliw ka. Iso apat yan na kuman. Patsem ko matinas na ba na panagbalbaliw me iti anak ta. Ala ka nasaya tunay. Diyak man mabasa dagiti pampanunot yaw,
Nga mabasa ti Diyos, iso ang makamu kayo nululbudan dak. Saan nanang? Amu ti Diyos dayta. Ala, ituloy yung arod ti panagbalbaliw yaw, tapno nasaya at ti pagtungpalan yaw. Una nang. Umayak man na po. Ay, magtiasawak na dyan, nanang. May busesak. Inakpaster kan. Ay, unay daytan kaka. Inikkan ka lang iti pagnakmam, Gina. Diyak to aramidan tiyag sapol iti sabali a babae, tabasol dayta. Inuray ko lang agbalbaliw ka. Ang yaman ak unay lakay. Pudno, ti ko na ninataw. Kat nagtultuloy, ti panagipaw-paw itna iso nga adon, turnong yaw. Nasaya at unay, ta nagbalbaliw kaan. Gaputasan kan ngagsugsugal. Mabalintam tiyag negosyo, Gina, bakit? Ay, sigurado a bendisyonan ti Diyos dayta. Ta nadalusen ti panagbiagyo. Ay, mariknak, Mike. Ang nakalaglag-anan tiriknak. Manipod nagbalbaliwak bakit. Ay nakipagyamanak aday talakay. Ala, ag-celebrate tayo man kit di para tinasaya at nalinlangan tayo. Rumwar tayo ta, tamapan tayo ag-date kan ag-celebrate. Unay detan kaka. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Kumplot nga agama. Dito'y drama tayo. Unay detan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.